Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мына үйгө керектелүүчү лестницанын материалдары экинчи этажга. Турасы 30 экен. Ени канча болуп калат? 2,5 болуп калабы? 5 экен, 5. 1000 сомдон экен, 1 метр 20 сантиметри. Метровойлар 800 сомдон экен. Üstüne karmaşları çoğunluğuna varken 360'dan şinerağı 1600 dönüken 360 iken ha 3 metre 60 60 bunda çoğunluğuna varken 1800'den 2200 sonra izlesen. Karmaştın nerseleri, karmaşları 220 сомдон экен. Штука. Бар канчадан дейт анасын? Кармаштары 1000 сомдон.